CHAN 2020 twese inyuma y'u Rwanda. Mu by'ukuri ekipe tumeze neza, twageze muri Cameroon amahoro, kugeza ubu ngubu nta mukinnyi urwaye. Igihe kirageze ngo natwe tubihindure, tubaho ibyiza nk'uko babikeneye, banabikumbuye nk'uko bahoze babiririmba mu gihe cyashize. CHAN 2020 twese inyuma y'u Rwanda. Ndifuriza abagenzi banjye intsinzi muri Cameroon, twese inyuma y'u Rwanda. Twese tumeze neza 100%, aho umutoza wese yabanzamo yiteguye gutanga buri kimwe cyose gishoboka kugira tubashe kuba twatsinda. Ibyishimo by'Abanyarwanda ni ibyishimo by'Abanyarwanda bose muri rusange, ntabwo ari ibyishimo bya Bakame cyangwa se abakinnyi, ni ibyacu twese nk'Abanyarwanda kandi dusangiye igihugu. Numva ko rero niba tujya inyuma bakadufasha, byanze bikunze tuzagera kure hashoboka. Birashoboka kandi mwabikora, nta kidashobokera uwemera ko bishoboka. You can, yes. Tubari inyuma, icyo tubifuriza ni uguhatana no kuduha intsinzi n'ibyishimo. CHAN 2020 twese inyuma y'u Rwanda. Komeza batira ayo n'amavubi, nibavugina. Turabibutsa ko icyatuzanye hano ari gushaka igikombe, ndetse icyo gikombe no kugihatanira guhera kuri match ya mbere kugeza ku zindi match zose zizagenda zikurikira. So ndumva rero ari ugusaba Abanyarwanda ko batuba inyuma, bakadutekerereza ibyiza kurusha uko badutekereza ibindi bitandukanye, kandi ndizera ko twese dufatanyije tuzazamura ibendera ry'igihugu muri Cameroon. Ekipe yose muri rusange, abakinnyi tumeze neza, nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo. Ni umunsi mwiza kandi ukomeye ku ikipe yacu y'igihugu Amavubi. Nkabafashe umwanya kugira ngo mbifurize umutsindo. Inzira y'intsinzi nubwo itabaye ndende, ariko nibura habayeho kwitegura, tukaba twizera ko muzaduhesha ishema. Nta gushidikanya ko imbaraga mufite muzazikoresha nk'uko mwabigaragaje mu mihigo yanyu. Ndi hano kugira ngo nifurize intsinzi Amavubi yacu aho ari muri Cameroon. Mbwire abasore b'Amavubi yuko twese Abanyarwanda tubari inyuma kandi tubafitiye icyizere, turabizi neza muzabikora. CHAN 2020 twese turi inyuma y'u Rwanda. Turiteguye, tumeze neza. Icyo nabashishikariza se cyangwa nabasaba ni ukutuba hafi, tukita ku by'ubu ngubu kuko nibyo tugenderaho. Urabona ko abasore bafite morale, baraseka, mu by'ukuri ubona ko bafite umugambi umwe, bahuje intego. Twese inyuma y'u Rwanda. CHAN 2020 twese inyuma y'u Rwanda. Ndifuriza barumuna banjye intsinzi ku ikipe y'igihugu, twese inyuma y'u Rwanda. Mwakoze. Shyigikiye barumuna banjye bari mu mikino ya CHAN. Ndabasaba ngo mwese twese inyuma y'u Rwanda. Twese inyuma y'Amavubi. CHAN 2020 twese turi inyuma y'u Rwanda. CHAN 2020 twese inyuma y'u Rwanda. CHAN 2020 twese inyuma y'u Rwanda. CHAN 2020 twese inyuma y'u Rwanda. Rero tubari inyuma, nkabashishikariza buri wese ukurikira ikipe kuyitera imbaraga, abayiri hafi kuyiha izo mbaraga n'icyizere. Tugomeze kuzirikana ko ibisangiye umuzi bisangira kuma, bikasangira no gutoha. Ibyishimo byabo rero nibyo byishimo byacu, kandi mu by'ukuri umubibyi aramutse agiye kubibatumva ko azasarura icyaruta yakirira imbuto, kandi kurya imbuto murabizi ko kizira. Reka izi mbaraga dushyira mu Mavubi zikurikirwe n'icyizere cyo kwizera abana bacu ko bazadutsindira, cyane cyane ikipe bazaheraho y'Ubugande. Muzayitsinde, bibe gusasira uwo mutsindo w'ejo, musasire hanyuma n'ibindi bizagende neza. Mube n'abarugero rwiza kuri barumuna banyu
tubari inyuma kandi turabizeye turabashyigikiye mwimana u Rwanda rukeneye uwo mutsindo. Cani 2020 twese inyuma y'u Rwanda.